بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاکیدہ دار قسم شرکنا اغزاد دراج بویت بندخپل دشپی بیو ٹوکڑا کے دا مسجد حرامنا تر مسجد اقصی پورے ہاں مسجد چی برکات چولی منگدائے چاپیرا دید پارا چی اخیو منگ دے بندتا بازی دن خوزم عجیبا یقیناً اللہ تعالی ہوا ہر ساوری و ہر سینین. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اور کھڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او گرزول منگا آغا ہدایت دپار دبنی اسرائیلو پدی مسئلہ وانی چم جوڑائے سوا زمانہ بل کارشل ان کے ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دعاشا چھ سوارکلو منگ نوح علیہ السلام سرب کشتے کے شکر کوئے دا اللہ انہو کان عبدا شکورا. یقیناً نوح علیہ السلام و بندہ دیر شکر گزار. وقضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اور اویو منگا بنی اسرائیل تدا فیصلہ بکتاب کے خامخا فساد بکوئے تاسو بمل کی دوزلام او خامخا لوی بکوئے تاسو بلوئے ڈیرام. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. نکل جیر اور سیدا وعد داولنی کرت رولے گمگا پتا سباندے بندگان زمن پہ اختیار کیوں خاندان د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار نورنن و تلائی پمیند کورن استاسو گے وکان وعدا مفعولا اوادا وعدا پورا کڑشے پنیز اللہ. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين. بیا درکما تاسوتام غلب دوبارہ پدیوان دے اور زیادی کرم تاسو لنا مالون و زامن. وجعلناكم اکثر نفیرا اجوک منگا تاسو دیر ڈلی والا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان نساتم فلها. ویل منگا کتاسو نیکی کوئے نو نیکی کوئے تاسو دخپلو فیضو دباران او کتاسو بدی کوئے نو جزا داغب لازمی پتاسو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ نو کل چراغ لواد درستنی ذل لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ درولے گل من پتاسو ظالمان دید پارا چی خراب کی ساسو مخونا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
او دید پارا چی ورننوزی استاسو جماعتونو تا لگا سنگ چیا والزلائی ورننوتیوم وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا او دید پارا چی حلاکی دی ہوا چی غلبے مند بائے بانے پا حلاکولو عَصَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا نزدیرا چی رفستا سو بتاسو برحمو کی نک بیا واپس ہوئے تاسو فساد طرف تنمگ واپس ہوستاسو سزاتا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا او گردولے منگا جہنم دپار دا کافرانو راگی رون کے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قرآن ہدایت کی حغلارتا چڑی رنے غرام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اور زیر ورکی مومنان تام ایمان والا عملون کی دا سنت برابر یقیناً ددید پارا ثواب دلوے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور یرا ورکی یقیناً کسان چیمان پا آخرت نلریم نہ تیار کرے منگا غیر پر عذاب درناک وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا دعا کی انسان ناکار دعا پشاند دعا دد خیر زکا شدے دا انسان تلوار گندے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ اجوکڑے منگا اشپار دونخید قدرت داللام فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا نتیارکڑے منگا نخدش پہ اگر زولے منگا نخا دروازی رنا والا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ دیا پارا چی الٹ ہوئے تاسو فضل ساسو ضرب دا طرفنا او دیا پارا چی پوشے پشمار دا کلونو پا حساب دا شپور وزو او پا حساب دا رزو دا میشتو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا او ہر یو شے من جدا جدا بیان کرے بجدا بیانولو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ او ہر انسان لازم کرے منگا غسرام قسمت داغ پسر داغی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور آخار وکودتا پرز قیامت یو عمل نامہ مخامخ بشیا غی سراخ وروربیم اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ابو ایلیشی اولو لاخ پل عمل نامہ پورا دے سازان پتابا نے حساب کو ان کے من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها چاچ ہدایت مندلے یقیناً ہدایت ممیخ پلی فیدے لرام اسوک جے بیلارش یقیناً بیلاری کی وبال وبدئیم ولا تزر وازرة وزر أخرى
نشی پورتکولے یو پیٹے پورتکون کے پیٹے دبل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ان یوم عذاب ورکون کی تردی چولی کو رسول لرام وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا کلچ ارادوکم چی ہلاکو یو کلی والا نہ حکم ورکو دخپل تابدار دائیں بدمست خلقو تام نخکار کی گناہوں نہ پائے کہ فحق علیہ القول فدمرنا تدمیرا نو پورشی بائی بنے فیصل عذاب نو ہلاکو منگ آغیل را پڑی رو ہلاکو لو وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ اور دیر ہلاکڑی منگا پیڑے رسول قوم نوح علیہ السلامنا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اپور دے سارب گناہوں دبندگان اخبل خبردار لدن کے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد آسو چغواری پخپل عمل سر دنیا ضرور کو منگا دل را پا دنیا کی حق سے چمگو غوارو حق شاد پارا چمگو غوارو ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا بیاو گردو دل را جہنم ننوزی باغیتا بدی بے ویلشی اور ٹلشی ویم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن اور چاچی ارادہ کری پخپل عمل آخرت اور کوشش کری دے آخرت دا پارا کوشش مناسب دائے اور حاد دائے چدے معاہدین فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا دا کسان دی عملون دی قبول کرشیم کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک ہر یو لامگا ورکوم دی مومنان لرمو دی کافران لرم دا بخشش دا ربستانا دا ورکولیم وما كان عطاء ربك محظورا انہیں بخشش دا ربستا بنکڑے شریم انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اگورا سرنگے غروالے ورکڑے بعض دی دب بازوانے بدنیا کی وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا وخامق آخرت ڈیلوے درجو والدین اور ڈیلوے فضیلت والدین لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا مگر دعوت اللہ تعالی سرام حقدار دا بندگے بل کنی کے بنے تو بدویل شے شرم والے شے وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفیصلہ کرے سارو کہ بندگی مکوئے دیشا مگر داغ خاص اور نیکی کوئے مورب لار سرنے کے کول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کورسی سابجن کے بڑا والدا یو دوارو یا دوارا موغتا اف قدر
او مرٹا دے دوارو لرا وقل لهما قولا کریما اوایا دیتا وینا عزت مندان واغفر لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوخد سات دیتا وزرد عجز دوجد شفقتنا اوایا اے ربا رحم کے بدے دوارو لکا چدی زما پال نکڑی دا پوڑو کوالیم ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ساسو خو عالم نے پاغینیت چستاسو پا نفسنو کی دنریم ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا کہے تاسو نیکان یقیناً اللہ تعالیٰ دے آغشاتا چا اللہ تڑیر ورگرزی بخنکا ان کے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ورکوا اخپل ولیوارت حق دا و مسکین و مسافر دا او خرچ مکوا بیزای خرچ کول ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین یقیناً دا بیزای خرچ کا ان کی دیرونا دا شیطانانو وکان الشیطان لربه کفورا او دے شیطان دخپل لبڑے نا شکران وَإِمَّا تُعْرِضُنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا اکم خڑایت ددینا دا پار دلٹولو رحمت در ربستا چتو میں ساتی رائے وعدی توینا آسانا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مگر دولا اسفل تڑل شے دخپل سٹ سرام ام کلاو لاستے پپور کلاولو کنی کے بنی ملامت کڑشے استومانا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا یقیناً رفستا فراخی رزق چالچی وغاڑی و تنگی چالچی وغاڑی یقیناً آدھے پخپل بندگانو خبر لرن کے لدن کے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق امو وجن اخبل بچی دوجہ دیر دلوگینا نحن نرزقهم وإياكم منگائل روزی ورکو تاسلم درکو ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقیناً داغی وجل دے گناہ لیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا مول نزدیکے گئے زنا تا یقیناً داخکار بدکاری راو بدل عرضان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنها نفس حرام کرے اللہ تعالی دائی وجل مگر پا حق شرعی ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا آسو چی اوجلش پنا حقان یقیناً ورکڑے منگا داغ وارث متولی لرام اختیار قصاص غسلوم نزیاتے دینے کی رحدنا پا قصاص غسلو کے یقیناً ددباب مدد کے دیشیم
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده انزدیم ورد مال یتیم تام مگر پا طریق شاخ استیم تردیچ ارسی اخبر ازوان ایتام وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور پورا والے کوئے پہر لوز یقیناً دلوز مبارک بات تپوس کے دیشی رائے دا پورا والیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور پورا کوئے پیمانا کلچ پیمانا کوئے اور تولم کوئے پتل برابر ذالک خیر واحسن تاویلا دا غرکار دے اوڑیر خیست دے پیدبار عاقبت ولا تخف ما ليس لك به علم امزا پائے خبروں پسی پائے کار پسی چنشت تالرا دائیں پبارک اس دلیل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یقیناً غوگنا وسترگے اولرم دا ٹول دا سیزنا دائے پبارکے بتفوس کے دیشیم ولا تمش فی الارض مرحا مگر دا پزمکہ کی پلوئے کولوم انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا یقیناً تو ایچرے نششلو لے لازمکہ بخبل زور انر سے دیش غن تابو گدوالی خبل کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا دا ٹول چی ذکر شول ددی بدبد بنی ضرب ستاوان دے حرام کڑی شیریم ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمان داچ دے ووری دل دائی ندی چی وحی کڑی تا طرف ستا پخو خبر ندیم ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا اما جوڑا وعد اللہ تعالی سراخ دار دبندگے بل کنیو بغور دولشی بجہنم کی ملامت کڑشی رٹلشی افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا آیا غرکڑی تاسو رب تاسو بزامنو در کولو انی ولی زان لدى ملائکو نلونا انکم لتقولون قولا عظیما یقیناً وائے تاسو داوینا دیر غٹ گناہ دے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا یقیناً قسمہ قسم بیان کرے منگا پدے قرآن کے دید پارا چدا خلق دے نصیحت والی وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ان زیادتی کئی دا قرآن دی لرام مگر نفرت کول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا تو مرگرتے آکے نور حقدار دا بندگئے لگسنگ چی داوا خلق وائیم دواخ بخا مخا لٹولے وائے خلقو خاوند عرشتا لار دا بندگئے یا لار دا نزدیکت سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا پاک دے اللہ تعالی اوچت دے دائن چدا خلق اور پسیوئیم پوچت والی لویم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن پاکی وی اللہ در آسمان نو عظمکا ہر آسوک چپدی کی
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور نشتے اس سے مگر تسبیح ہوئی سرد حمد اللہ نام، لیکن تاسو نہ پوئے گئے دائب تسبیح۔ انہو کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ تعالی صبرناک بخنا کا ان کے گناہوں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کل چلو تو قرآن نجوڑ کو منگ پمنستا کی او پمندائے کسانوں کی چیمان پاخرت نے لری پرد مضبوطان۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اجوکڑے منگا دری پزنو بانے پردے منکون کے دپوئے دا قرآن نام او پغگنو ددی کے درنوالے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کلچیات کے تخبلو پا قرآن کی پیوالی اگردی داخل پخل و شاگان وانی تیخت کون کی۔ نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون إليك ويذهم نجوا، من پویو پاغنیتونو ددی چی غوگ دی بائے سرام کلچی دی تا تا غوگ دی او کلچی دی پٹھ جرگے کئیم۔ اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کلچوئی دا ظالمان نئے روان تاسو مگر پائے سڑی پسے چی جادو پہ کڑے شوے دے۔ انظروا کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اگورا سرنگ بیانی دی تالر صفتنا ناکارام نو بیلارش والدی طاقت نلری دی دسیلارے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اوائی دا کافران کلچ شو منگا ڈکیوں زرے زرے شو، آیا منگا دوبارہ پورتکے دیشو پا پیدائش نویم۔ قل کونوا حجارتا او حدیدا، تو آئے شیطاسو گٹی یا اسپنام، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا نور قسم مخلوق دائنا چڑیر غٹی ساز پسینوں کے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، نظر دے وائے بدی سوک بمونگا دوبارہ پیدا کریم۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو وائے غزات چھ پیدا کریے تاسو اول ذل۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، زرد خوزی بدی تا تسر نخبل وائے وی کلبی دا دوبارہ جون۔ قل عسى ان يكون قریبا، تو وائے قینن کہ دیشی جنز دیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی وتظنون ان لبستم الا قلیلا، فکم ورسی اللہ بتاثر و بلیم، قبول بکہتا سو آواز دو وی ان کی بیدا حمدن لرام۔ وتظنون ان لبستم الا قلیلا، اگمان بہو کہش نوی ساشے تاسو پا دنیا و پا قبرون کے مگر لگا زمانہ۔ وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن، اوہ زما بندگانو تا وی دہا خبران شدیر خیستدان۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان
وسوسیہ شی دری بمنس کے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقیناً شیطان دے انسان دا پارا دشمن خکارا ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم رب ستاسو خپوئے دے بتاسو کو غاڑی رحمو کی بتاسو کو غاڑی عذاب در کی تاسو لرام وما ارسلناک علیہم وکیلا انی لے گلے منگا پدی بانے ذموار وربک اعلم بمن فی السماوات والارض اور اب ساخ پوئے پاغشا شدی اسمانوں کے عظمک کی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا یقیناً غروالے ورکڑے بعضی پیغمبران تب بازو اور کڑے داؤد علیہ السلام تزبور کتاب قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا تو اے رحمت شوئے آگے کسانو تا شتاسو دعوی پکوئے اللہ نے سوا مددگار نے اختیار ندر یغی تاسو لنا دلر کولو دا اس تکلیف ساسونا ند بدلولو اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب دا کسان نیش دا خلق و ترا مدد شویم اگی لٹی اخبل رب طرف تنیزی والے چکم یو ددید زیاد نزدیم وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا او میں ساتھی داغد خاص رحمت تو یرکی داغد عذابنا ان عذاب ربک کان محذورا یقیناً عذاب درفتا داغین یرکی دیشیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا انشتر اس یوکل انکار کو ان کے مگر منگا ہلاکو بائی لرام مخی درز قیامت نام یا بازاب ورکو آغی درازاب سخ کان ذالک فی الکتاب مستورا دے داد اللہ پلوی کتاب کی لکل شویم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون انرے منکڑے ملام چولی گونگا موجزات چیدی غواریم مگر ددے وجناش انکار کرو ددے مخنو خلقوں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا اور کرمگا سمودان توخا پویا ورکا ان کے دینکاروں کو داغین عنادن وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا انلی گمگا دا قسم معجزات مگر دا پارا دا یرا ورکولو دا عذاب وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ او کل چویلوں تا یقیناً ستارب راگیر کری ٹول خلق پہلا من قدرت فلکے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي يَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اننے گرزولے منگا خودن استام آخودنا چی خودلے منگا تات پوی خام مگر امتحان دا پار دخل کو والشجرة الملعونة في القرآن واغونا چی بدی ویلی شوید داغی او داغی دا خورن کو بقرآن کے ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا اور یر اور کو منگتی تپدا سے موجزاتوں
نن زیادتی گئی دایا ردی لرام مگر سرکشی ڈیرام وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او کل چویلوں ملائکو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تن ٹولو سجدو کرما سوار ابلیس نام قال اسجد لمن خلقت طینا ویل ابلیس آئے سجدو کم زہاغ شاتا چی جوکڑے تا خٹونا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ويل إبليس خبر راك ما تتم آیت آدم حقرے شتا عزت ورکڑے تتپ ما باندیم کم حلت راک تعمال را تر قیامت بوریم خام خام من بکم دنے کہنا اولاد دم سواد لکسانو نام قال سوف من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ویل اللہ عزام سوک چی تابداری کا استعاد دے خلقنا یقینا جہنم جزا ساسو دا جزا پورا در کڑے شویم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك او خیوا پخبل او خیوا چال راچ وسرسی استاپاغی پاواس بل او حملہ کو پدی بانے پخبل سرلو پپیادو وشارکم فی الاموال والاولاد اور شریک شدی سراپ مالنو پبچو دری کے وعدہم وعدی کوادی سرا وما یعدہم شیطان الا غرورا وعدی نکی دی سر شیطان مگر ددو کی ورکولو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقیناً زما خاص بندگان نشت تالرا پائی باندے وسد گمراہ کولو وکفا بربک وکیلا و پورا دے ستارب زموار ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلے رب ستاسو غزات دے چشلی تاسو لرکشتے پا سمندر کے دیر پارا چولٹوئے فضل اللہ انہو کان بکم رحیما یقیناً اللہ دے پتاسو خاص رحم کن کے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کل چورسی تاؤس تکلیف سمندر کے رکشا سوک چتاسو توازن کوئے ما سوال اللہ نام فلما نجاكم من البر عرستم وكان الانسان كفورا ارگل جلا تاسو بچ کی وچتان تاسو مخڑوئے داد توحید نام او دے دا انسان لینا شکرام افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا آیا پامن تاسو تدینا چخت بوزی تاسل را پیو طرف دو چکیم یا رولی گی پتا سبانی سلیت دایا کانی ثم لا تجدو لکم وکیلا بیابنم میں تاسو سوک زموار انتم من یعیدکم فیہ تارتا اخرى آیا پامن تاسو چی واپس بوزی تاسو پدی دریاب کی بلزل فیرسل علیکم قاصفا من الریح نرو بلیگی بتاسو ماتون کی سلائم فیغرقکم بما کفرتم نغرب کی تاسو پسودائے چاولم ناشکری کردام ثم لا تجدو لکم علینا بھی تبیام
بیابو نمو میں تاسو زان لرا پون مانے پدی کار سرا سوک طلبگار دبدلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور یقیناً عزت ورکڑے مونگا اولاد آدم تا اپور تکڑی مونگا دی پوچا و بدریابنو کے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزی ورکڑے مونگا دیتا مزیدار رزقننا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور والے ورکڑے مونگا دیتا پڈیرو دائے کسانو چھ پیدا کری مونگا بخاص غروالی یوم ندعو کل اناس بامامہم پاور شروب بلو مونگا طول خلق دائی بمشرانو فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم نچالچی ورکڑشی عمل نام پخلاس کے دا کسان بلولی اخفل عمل نامے ولا یظلمون فتیلا ظلم منشی کے دے بدی بانے بقدر دتار داڑو کی رگجورے ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وعصوب چی بدی دنیا کی رن بے دلیلا ندے باپ آخرت کی ہم رن دی اور ان کی وہی لارے د جنت لرام وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَيَقِينًا غَوَارِي رَا خَلَقْ چِ خامخا واری تعال را دہغینا چی وحی گڑے منگتا تا دید پارائے چی دروغ جوڑ کی تپنگ ددین سیوام وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ادغو خامخا دیب انسی تال رخاص دوست وَلَوْلَا أَن صَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اور کنے ایک لکڑے منگتا لرام یقیناً تنزدے چور کوکشے بدیتا سڑے لغونتا اذا لازقناک ضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا دغا خامخا سکولے منگا وطاتا دوچن نزعب دجون دنیاوی اور دوچن عذاب پس مرگان بیا ونوے من دیتا زان درا پون بانے سگ مددگار وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا یقیناً غاڑی دا خلق چی خامخا دو کیوں کی تاثرہ پیسلو در ازمکا دید پارا شتاو باسی دینا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ادغو اسعار بنشریستان رسو مگر سلگ زمانا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا انتظار کواد طریقی داشا چلی گلی منستان مخ کے رسولان قبل او بنو میں تو زمگا طریقی لرا سبدلے دل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر
پابندی کوا دمانزو د وخت زوال دنورنا تتیری دشپے بورے اور لستل د سبا دمانزو ان قرآن الفجر کان مشہودا یقینا لستل د سبا دمانزو حاضری کڑے شراغی د ملائکو دشپے و دروازے ومن الليل فتهجد به نافلة لك اور دشپید سی سے نہم خوب پریگدا پمانز سرام دایو زیادی دے استاد بارام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا نزدید آئیشو بلیگی تال رستا رب مقام ستائل شویتا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق او آئے ربا داخل کے ماں زیر داخل دلو رشتیا ہوتا او باسی ماں زید استلو رشتی نام داخل کے ماں پا داخل اولو رشتیا او باسی ماں پا استلو رشتی نیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا اور آکے ماتا خاص دخپل طرفنا غلبہ چمداد ورسرین وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ او آیت حق راغیم اور وانش باطل ان الباطل کان زہوقا یقیناً باطل دے روانی دن کے بمقابل حق کے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین نازلوں گا قرآن ہوا شغا علاج دے اور رحمت دے دبار ایمان والوں ولا يزيد الظالمین الا خسارا اور نزیاتی اذا قرآن ظالمان لرا مگر دیر تاوان وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ او کلچی سنعمتکم بیو انسان مخ واڑی دے او واڑی دے اخبر ڈڑے للری کی اخبر ڈڑے لرام وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا او کلچ رسیدتا س تکلیف بھی دے نومیدی کا ان کے قل کل یعمل علی شاکلته تو آیا ہر یو تن عمل گئی بخبل طریقہ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا نستعرب خپو یدے باشا شدی ہدایت مندن کی بیدبار دلار ویسألونک عن الروح اور تپوس کی دیستانہ دروح مبارکیم قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تو آئے روح راغلے پوجد حکم در رب زمان انہوں درکڑے سے تاستاد علم نہ مگر دیر کم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اکو غاڑو منگا نخام خام بوبزو حق کتاب چی وحی کڑے منگا تاتا بیابو نو میں تزان لرا پدی کتاب راوصلو زم مقابلہ کی سوک زموار إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
مگر نی بوزو مونگ دوجد رحمت ستاد رب دا طرفنا یقیناً فضل دا رب ستاد پتاوان ریلویم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله توا کشر راجمشی انسانانو پیران پدی خبرائے چی روڑی پشانت دے قرآن نشی روڑے دے پشان ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر چشی بازی دباز دپارا مددگار وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقیناً بیان کرے منگا خلق لرا پدے قرآن کے دہر قسم وعظننا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا نو پریخرے دیر خلق و ہر کار ما سوا دنا شکرینا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ادی وی ہچری مان روڑو منگا پتا ترجی چراو بے تمول را در ازمکی دمکی نچینے او تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا یا شیستا دا پارا باغونا دا کجرو انگرو نروان کی تولی دائے پمینس کے بروان ولو او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا یا روغل دیتا اسمان لکا سنگ چیت گمان کے پنگبانی ٹکڑی ٹکڑی یا راولت اللہ و ملائک الرمخام اخزم او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السمان یا شیستا دا پارا یو کوٹا دسرو زرو یا خیجت اسمانتا ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ او شری مان روڑو منگستا پتشو خطلو تردی شراولی کی تپنگ بانیو کتاب چمونگے علولوم قل سبحان ربی هل کنتو الا بشر رسولا تو یا پاکی دا در رب زمان زخنے مگر یو بندے رسول وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا انہیں منکڑے خلق لرا ایمان روڑلونا کلچے اور سیدی ہدایت مگر دی یو خبری شیدی وی آیا لگلے اللہ تعالی بشر رسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا تو کشروے بدزمک کے ملائک گرزے دے دلتاؤ سے دے خام خارا لے گلے منگا پدی بانے اسمان دا طرف نہ ملک رسول قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا تو پورا دے اللہ تعالی گواہی کہ ان کے زمان رسالت فمن زما و من ساسو کی یقینا اللہ دے پابندگان اخبلو خبردار لدن کے ومن يهد الله فهو المهتد وغسوق جلا ہدایت ورکی ناغد ہدایت مندن کے ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه
آسوک جلائے بیلاری کی نشرے ابنمومی تاغیل ردوستان دالا نسیوان ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما اراجم بكم غدير قیامت پر پمخون باندے راند بیو چاڑا گانو کان بیم ماواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعيرا زید وسیدو ذری بجانم ارکل چاغم مرشی کمشی دری بخیال زیادی کو بمگا غیل را بلاول ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا داد دی سزا پتی وجہ کفر کڑے زم پایتنوں اوائی دیا کل چشو منگا ڈکیو زرے زرے آئے منگا پور تکڑشی پیدائش نیم اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر لا یخلق مثلهم آئے نگوی دا خلق چی یقینا اللہ حق ذات چی پیدا کری اسمان نظم کا نو قدرت لری پدیش پیدا کی لری بشان وجعل لهم وجل لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا ام مقرکڑی دی د پارے او نیٹا شک نشت پائے نیٹا کے نو پریخ دے ظالمان خلق ہر کار ما سوا نا شکرینا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی ذل امسکتم خشد الانفاق تو کشری تاسو اختیار لرلے خزانوں رحمت درب زمان دوخ کی تاسو با بند کڑے دائے تقسیم دوجد خرچ دوجد یرد خلاص دلونام وکان الانسان قطورا او دے انسان بخل کو ان کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات یقیناً ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام تا 9 معجزات خکاران فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ نو تپوسو کا دا بنی اسرائیلنا کل شدید موسیٰ علیہ السلام راغیم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولاغت فرعون یقینا خامخا گمان کم زبطاوانے موسیٰ جادو کرے شوے قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً تا دخپت رام کہ ندی نازل کری اللہ دا معجزات ندی نازل کری دا معجزات مگر رب دا اسمانونو دزمکی دا پارا درنا دزرم وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا یقیناً زگمان کم پتاوانے اے فرعون ہلاک کڑے شویم فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا ارادہ اکڑا فرعون چوخی دیلرا دزمکی دا مصرنا غرق منگا دیو دا مرگری ٹول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اول منگا پس ہلاکت ددنا بنی اسرائیل تام اسے تاسود اللہ پر ازمکا کے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا نکل چراشی وعد الآخرت رابول منگا تاسود رغن
وبالحق انزلناه وبالحق نزل او پا حق سران نازل کرے منگا دا قرآن او پا حق سران خطرہ رسیدل دے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا انرے گلے منگا تعالی مگر زیر ورکون کے و یر ورکون کے وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث اور قرآن کریم تقسیم کرے منگا بصورتنو و بایاتنو دیر پارا چلو لیت دلرا پخل کبانے پارا مرام ونزلناو تنزیلا و نازل کرے منگا دلرا پلگ لگ نازل ولو قل آمنوا به او لا تؤمنوا تو دیتا ایمان روڑے بڑے قرآنوں کن روڑے ایمان ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا یقینا کسان چور کرش علم مخید دے قرآن درات لنام کلش بیانی پری بانے قرآن پریوزی بخل زنو بانے سیدہ کون کی ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ادیوائی پاکی دا رب زمون لرا یقینا وعد دا رب زمون خامخا پورا کری شریدان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اپریوزی دی بزنو بانے جڑاگانے کئیم اور زیادتی کئی دا قرآن دی درڈے راجزین قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ویدی تاواز کوئے اللہ تایا آواز کوئے رحمان ذات تام ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنان ہر یو دن چی آواز کوئے نجائز دے زکا اللہ لردی نمونا خیستا خیستا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا اور جہر مکوا پخپل قرات و بدعام اور دیر پٹوالم پائے مکوا الٹوا پمن زدی کلار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اوایا حمد ندی خاص اللہ ذرام حق ذات چین ندینی ولنا زولیم ولم يكن له شريك في الملك اور نشتاغ نراسوک برخوالا ببادشاہ داغ کیم ولم يكن له ولي من الظلم اور نشتاغ سلام مددگار دوجی دا جس کے دل داونا وکبرہ تکبیرا اور لوی وعد اللہ تعالیٰ پڑی رلوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ لریم دا سے ذات تے نازل کرے پخپل بندوانی کتاب انے دے گزولے دے کتاب درا حس کگلیچ قیمان پوخ مضمون والا کتاب ریم لینذر باسا شدیدا من لدنہ دیر پارا چیرور کی دا بندیا کتاب دا سخت عذابنا شد اللہ دا طرف ندے ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اور زیر ورکی مومنان تا کسان چاملون کرین کا ملونام یقیناً ددید پارا دے ثواب خیستان ماکثین فیہ ابدا
روسی بدی پائے کہ ہمیشہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور یرا ورکی دا بندو کتاب آئے کسانتا شایوینی ولد اللہ تعالیٰ نازولے ما لهم به من علم ولا لآبائهم نشت دیل را پہ دی خبروانے حس دلیل ند دی مشران لهم کبرت کلمتا تخرج من افواہهم غٹا خبر دنا کارا چروزی دلیل وخلونا ان یقولون الا کذبا نوائے دی مگر دروئیم فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا نایت وجن کے اخبران پتی بسیم کشر ایمان نروڑی دی پدی کتاب لڑیر خفقان دواجے انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایہم احسن عملا یقیناً جو کرے منگا سجنا چتے پدی ازمک باندری خائص دپار دزمکے دیر پارا چی ازمی حقوق برے خلقو چکمیو ددی خیست عمل والدیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا آیقیناً خامخا گرزو بمونگا حغا سیدنا چی دزمکی دا پاسری میدان صفام ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا آیا گمان دستا چوسیدن کی دغار اوسیدن کی درقیم کریم دا زمگا دنہو دا قدرت نادر ناشنا دیم اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة کلچے پنائیونی ولا دے زوانانو غارتا دیویلے ربا راکی منتا دخپل طرفنا مضبوط والیم وحیے لنا من امرنا رشدا اور تیار راکی منتا زمون دے کارنا کامیابی فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نوحلکم دری پوگنو ماننے دری پدے غار کی اوسو کال دشمار ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا جارا پور تکڑل مونگ دی پس خوبنا دیر پارا چم اخکارکو چکمیو دری دوڑلو شمارون کے رہا غل راشدی اساشو پیتوار دمودے نحن نقص علیک نباہم بالحق من بیانوں پتاوانی دری خبر پرشتیام انہم فدیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا یقیناً دی زوانانو ایمان راوڑو پخبر رم نزیاتی کرو منگ دیل را ہدایت وربطنا على قلوبهم اذ قاموا اکلکوال راوست منگ دائی پزرون مانی کلچ ادرد البادشاہ تام فقالوا ربنا رب السماوات والارض دی رب زمگرے رب داسمانون دزمکے لن ندعو من دونه الہا ایشرے رامتت سمو نوائی من داغن سوا بالمددگار تام لقد قلنا اذن شططا یقیناً ویلی بمگا پتاوہ کے زیادی دحدنا هؤلاء قوم اتخذوا من دون
من دونی آلہا دا کسان زم دا قوم چھ دے دی جوکڑی دا اللہ تعالیٰ نے سوا نور عبادت والا لولا یاتون علیہم بسلطان بین ولین روڑ دی دائی پر الوہیت دلیل خاران فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا نسوک دے ظالم نے دا چانا چی جوڑی پا اللہ بانے درو وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کلچے پڑڑشوے تاسو ددی کافرانو نام او دا غچانا چی دی بندگی گئی دا اللہ نسیوان فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ نپنائی حاصل کے یو غارتا دیر بدر کی تاصل ساسو رب دخل خاص رحمت نام وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور تیار بدر کی تاصل ساسو دے کارنا آرام وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ مینی تنور لرام کل چراخی جیم اوڑی داغید غار ناخی طرف تام وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کل چی پریوزی دانور نپریگ دی لراگس طرف تام وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ حال دارے چی دی پیو کلاو میدان کی دی دغارنا ذالک من آیات اللہ داد نخود قدرت اللہ ندیم من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا آسوک چلاو تا ہدایت ورکین آغد ہدایت مندن کے آسوک چلائے بیلاری کی نی چرے او بنومی طاقت پارے اور دوست ہدایت کے ان کے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ اور گمان بکے تپدی بانے بیدار اور حالدارے چاہیو دلیم وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ آڑو راڑو منگا دیر راخی طرف تا وگس طرف تام وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ اس پہ ددی خورون کے ریخ بللے چے پدرشل لغار لَيَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا کتنا صاحب اور خارش دیتا خامخواو بگرزے ددینا تخت ان کے اور خامخواہ ڈک بشے ددینا پیر سرام وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ادا سے را بیدار کلمونگا دیل رد خوبنا دید پارائیں چی تپوسنوں کی بکورائیں کی دخبل حال قال قائل منهم كم لبثتم ویلی وین کی ددینا سمری سارشی بغار کے قالوا لبثنا يوما او بعض يوم دیو علم گئی سارشی یو رز پورا بلکہ ٹکڑا دروازے قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ویل دی رفستا سو خفوے دے پائے چتا سوی سارشیوے نو لے گئے یوتن ساسو پو پیسو ساسو چتا دی دے خارتا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ودی گوری چکم یو داغینا
حلال خوراک والدین رادوری تاست خوراک داغنا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نرمی دے کئی پا سودا کولو کی اور نری خبری پتا سوانی سوک انہم یظہروا علیکم یرجوکم زگا داخلک خبر شی پتا سون پکاڑ بم اولیم او یعیدوکم فی ملتہم یا اب واپس رو گردی تاسل رخبل باطل دین تام ولن تفلحوا اذن ابدا اوئی چرے بچپن شید اللہ عذاب ندوح کی چرے وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق دغسی خبر گل منگا خلق پدی اصحاب کافرون دیر باران چی خلقو تپتو لگی وعدد اللہ تعالی درشتنیم وان الساعة لا غیب فیہا اور یقیناً قیامت کی حس شک نشترین اذ یتنازعون بینہم امرہم کلچ بحث شوروں کو موجودہ خلق کو رنے کی تماملی اصحاب کافرون فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ویل بارے کسانو جوڑ کے بدی بانے چاپے رہے آبادی ربهم عالم بهم رب دی خطوے دے دی بحال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولا کسان چاہی غالب باغ کے بخبل کاروان نے خامخا جوڑو بمگا بدی بانے سجدگا سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم زرد وائی دا خلق چرا دری کسان یو سلورم سپید دیدے ویقولون خمسة سادسهم كلبهم او بعد کسان وی دا پنزری و شپگم سپید دیدے رجمن بالغیب دا وشتل کئی ببی دلیل خبروم ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم اوی بعد کسان داودی او اتم دریس پیدری دے قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل تو اے رب زمان خپوئے دے دری بشمار ندی عالم دری بشمار بانے مگر لکسان فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا نو بحث مکوا دری پبارکی مگر بحث کارام ولا تستفت فیہم منہم احدام اتپوس مکوا دری پبارکی دری خلقو دی چانم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا امواد اوکار پبارکی چزک ان کے امدے لرسبان الا ان یشاء اللہ مگر چیوزے کی آغی سراد اللہ تعالی مشیت واذکر ربک اذا نسیتان آیا دواخ پر رب لرا کل چتان سشیر شیم وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ويا امید دے چو بخیمات رب زمان دیر نزدید دینا دا صلاحیت خبران ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 اور ایسار شل سابقا افغار خپل کے 300 کالا خزیاتی شن نور قل اللہ اعلم بما لبسوا تو اللہ خپوئے دے پاغ مقدار چیدی سار شیرین
لہو غیب السماوات والارض خاص ہے لال علم دپٹو خبرو داسمانو دزمکے ابصر بھی واسمے سنگ خلیدن کے لئے ہر سید لرا اوریدن کے لئے آر خبر لرام ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حكمه احدا نشتر خلق لرا اللہ نہ سوا سوک بچ کے ان کے اور نہ شریک اللہ پخپل اختیارات کی چال رام وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اولو ہمیشہ ہوا چی وحی کے دی شتا تا دا کتاب در ربستانا لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا نشے سوک بدل ان کے دا اللہ دا کلموں آئی شریعو بنمو میں تو دا اللہ نے سوا زید پنائے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه کلک اخبل زان دائے کسانوں بمرگرتیا کے چھ دعاگانے غاری دخبل لبنا سبائیوں بیگائی غاری دا اللہ تعالی مخ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واد نوڑی استاستر کی دینا چغواڑی تو ڈول دجون دنیاوی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا او خبرہ ممانا داغشا چی غافل کرے منگا زر داغ زمد یاداشنا او تابداری کئی دخواہش قل او دے کار دین دد حدنا تیرو تلے وقل الحق من ربکم ویا حق آغی توی چستاسو در رب طرف نیم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر نسوک چی غواری ایمان دی روڑی سوک چی غواری نکفر دیو کی انا اعتدنا للظالمین نارا یقیناً تیاکے منگا ظالمان دا پارا ورم احاط بهم سرادقها راگیری بدی لرا داغی دیوالنا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي النُّجُومَ او کدی و بغواری فریاد بددی فریاد بے قبر دیشی بو بو سرام داسی بو پشانت بلی کڑشی تانبی ویم روتیوا ددی مخون لرام بیس الشراب ساعت مرتفقام ناکارس کلی او بدزیل دارم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا کسان چی مان راوڑے عمل نہ کئی پتاویدار سنت یقینا منگا نہ بربادو ثواب داغ شان شخصا عمل کریم اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار دا کسان دی دپارا باغونا دامیشواری بیگی بالان دی دبنگلو ددینا ولیم یحلون فیہا من اصاور من ذہب اچولی کی بدی تپائے کے بنگلی رسول ذروں وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَيَسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ اغن دی بدی جامیش نیشنے دنرو ریخمو دغٹو ریخمونا آرام بکی دی پائے کے پپالنگنو نعم الثواب وحسنت مرتفقا
خبد دا او خیستر زید آرام وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب او بیان کدی دا یو مثال لدو سڑو چی ورکڑیو منگا یو دائیتا دو باغنا دانگرو وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا اور آگیر کرو منگا دا دوارا پا کجرو او پیدا کرو منگ دائے پمینس کی قسمہ قسم فصل کلتا الجنتین آتت کلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا دا دوارا باغونا ورکول بے اخبل میویم کمیں نکو دائے میونا حس اور آن کرو منگا دائے پمینس کی اوالم وکان لہو ثمر اود دے سڑی دا پارا نور آمدنیہم فقال لصاحبه وهو يحاوره وانا اکثر منك مالا وعز نفرا نوی ویل خپل یو مرگری تا او دا غسرا خبر شروع گولے زیاد انسانا پہ ادبار دا مال عزت مندم پہ ادبار دا ڈریم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه اور داخل شدے یو باغ پل تپدا سے حال چی ظلمی کو بدان خبل قال ما ظن ان تبید هذه ابدا ویل زگمان نکم چی ہلاک بشیدہ باغ شریم وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا او گمان نکم پا قیامت بانے مقائمی دن کے او بالفرض کو گرزولی شمزخ پل لبتام خامخاو بمممزو غرا ددینا پید بارد زید واپسیم قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ويلتتا مرگری مومن حال دارے دل جواب ورکو خبریں آیا کفر کو تا پاغذات چتے جو کڑے اول دخورنا بیاد ساس کی دمنینا بیائے برابر جوڑ کڑے سڑے لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا لیکن زخویم اللہ دے رب زمان نشرکم زد اخبر لب سرائی چالرام ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولی نواز چکلت داخل شوی اخبر باغ تداثر ویلے کی گیا چلہ تعالیٰ سواری نشتہ ساقت دیشا مگر دا اللہ پہ امداد دے ان ترنی انا قل منک مالا ولدا کئی نے تو مال را کم ستانا پا مالو بولاد کے فعصا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک نومید دے شرب زما ورا کی ماتا قراستا باغننا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ارو بلیگی ساپ باغن بانی عذاب دا اسمان دا طرفنا نشیبا دا یو میدان خویام او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا یا بشیو بداغی وچی پزمککیم نیچرے طاقت بن لرے تاغیل راد طلب گولوم وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا
اور آگیر شو عذاب کے ٹولے آمدن نو سوائے کا چھ مروڑ لے خپل ورغوی پائے خرچبانی چپائے کی کڑیوام وہی خاویت علی عروشہم حال دا چا غپریوتیو بخبلو چتنو باندے ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدام او ایلے ہے ارمان دے زمان شریک میں نوے جو کرے دخپل لفظ رئی چالرام ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا نو دلرا یو ڈلا چدت سے امداد کرے دا اللہ نے سوا نو دے پخپلم بدلا سن کے هنالك الولایت للہ الحق پدا سے دے کے اختیار دے صرف اللہ لرائے چ حق اللہ رے هو خیر ثوابا وخیر عقبا اللہ غرد بدل اور کولو کی اور غرد انجام اور کولو کی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ او بیان کدے خلقو تا مثال دجون دنیاوی پشان دو بو دباران چرار ویروم ورو مگا داسمان دا طرفنا فاختلط به نبات الارم گن روخی جی بائسرا بوٹی دزمکیم فاصبح حشیما تذروه الریام نشی زرے زرے الوزیا غیل رسیلیم وکان اللہ علا کل شیء مقتدرا او دے اللہ تعالیٰ پارسیز بانے دیر قدرت لرن کے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مالنا و زامن خٹول دجون دنیاوی دے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وعملنا چی باقی دی دائی بدلا و نیک عملنا دیم غردی بنی ضرفستا پیدبار دا بدلے و غردی پیدبار دا امید وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ابکم رس روان بکم غدا غرنا او بینی تزمکل رڈاگا اراجم بکو دا خلق نپری بنگدو ددینا سوک وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا اور پیش بشی داخل غفتا پر ربانی صفونا صفونا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرام او بیلشی یقینا راغ لیتا سمونتا لگا سنچم پیدا کری والظلم بل زعمتم اللن نجعل لکم موعدام بلکہ گمان استاسو چرے با جوڑنکم تاسو لائے وح مقررم ووضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیم اور کی بخودیشی عمل نامی بلا سنو کے انہی بطو مجرمان لرائی ربک ایدائن چپائی کلی کلیم وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اوائی بدی ہے ہلاکت دے زمون سوجر دی کتاب لران نپری دی وڑو کے شیعون نغٹ سے مگر ٹولے راگیر گڑی بلی کلو کے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وبمدی ہاغا عملون شری کڑی حاضر پائے کتاب کے اور ظلم نہ کئی ستار رب پئی چاوانے
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او کله چې ویل موږ ملائکو ته سجده وکړه آدم علیہ السلام ته ټول سجده وکړه ما سوا ابلیس نام کان من الجن ففسق عن امر ربه او دې په نسل کې د پیرانو نام نو ته د حکم در خپل نام افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا آیا جوڑائے گزائے تاسو ابلیس و اولاد دوستان تا تابدارے کولو زمان سیوام حال دار شدی خستاسو دشمنان دیم نبد دی ظالمان دا پارا پا بدل اللہ کے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا مان دیا ذکری دا شیطانان پیدائش دا آسمانونو دزمکتا ان پیدائش دا مرگرو دریتا انی مزانی ان کے گمراہ کو ان کو لرا مددگار خبل وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ اپکم ورسی اللہ بوئی آوازو کے زما شرکاؤ تشتا سو دعوی کو لشدا داللہ شریکان دیم فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا دی بہت آوازو کیا عبد دی حس خبر قبول نکیم اجوڑ کو منگا دریمینس کے زید حلاکت ورع المجرمون النار فظنوا انہم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا او بینی مجرمان ورد جہنم یقین بہو کی شدی آغی تا پریوتن کریم انا بمومی داغی ناس زید آوڑی دلو بالخوام وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقیناً قسم بیان کری منگا دے قرآن کی خلق لرام دار قسم وعزننا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا او دے دا انسان گمراہ دیر دار سینا پا جگڑ کولو کے وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ندی منکڑی دے خلق را ایمان روڑلنا کل شراغ دیت ہدایت توحید ادب خنی غفتر دخبل ربنا دے شرکنو مگر دیکھ انتظار دا دیکھ برے چی راشدی تا طریقہ دا مختنو یا راشدی تا عذاب دا اللہ مخامخ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور ندیگو منگا رسولان مگر زیر ورکون کی او یر ورکون کی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ او جگڑی کئی کافران پا باطل شبہ سرام دیر پارا چون نڑی دی پا دی سر حق لرام وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اجوکڑی دی آیاتون زمام او حقا چی لپیر اور کے دیشی ٹوکیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور نلیگو منگا رسولان مگر زیر ورکون کی او یر ورکون کی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ او جگڑی کئی کافران پا باطل شبہ سرام دیر پارا چون نڑی دی پا دی سر حق لرام
واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا اجوکڑی دی آیاتنا زمان او ہغا چدی لپیر اور کے دی شی ٹوقیم ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت یدام سوگڑے لے ظالم دے دا شانام چی بیانی کی ورطا آیاتنا در رب داغان مخڑی دائنام ایر کڑی آغا بد عملونا چی مخکلے گلی لا سن ددام انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا یقینا من جو کڑی دری پزنو بانے پردے منکی دی لرا د پوی د قرآن نا او پوگونو ددی کی درن والے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا او کتو دعوت ورکے دی لہدایت طرف دام ہی چرے ہدایت نمومیدی دعوت کے ہرگز وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ رب صاحب بخنک ان کے د گناہوں دے اور رحمتن والدے لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وکونی سیدے خلق را پائے ملن شریکڑی نخام خاصر بے ورکڑے دی العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بلکہ دیلا دے یوہ مقرر ایشرے و بنو میں دی دائیں نمخ کے سزے دائیں بوخ کے سزے دپنائے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا خدا کلی جم تاست بیان کری ہلاکڑ لمگائی کل چاہی ظلم کڑو او جو کڑو منگا دائی دا ہلاکت دپارا مقرر کڑو منگ دائی دا ہلاکت دپارا یوہ مقرر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا او کلشو ایل موسیٰ علیہ السلام محفل زوان مرگریتا زن پر ایک دم سفر کول تردے پورے چے اورسم زید جمع کے دلو دو دریابونو تا یا بزمزم دیر زمانا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما ارکل چور سے دل دوارا زید جمع کے دو دمینز دریابونو تا یر کدوارو اخبل مائیم فاتخذ سبیلہ فی البحر سروا نونی واغ میخ پل لار پر دریاب کی او سورنگ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غدانا ارگل شدی ورتیر و دلدا غزینا ویل موسیٰ اخپل مرگری خدمتگار تا روڑا منت ناشتزم لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا ورسیدو منگا ددی رستنی سفر نستڑی والیتا قال ارائیت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت ویل مرگری آیت خبریم کلچ منگ پنائی حاصل کڑا گٹتا یقینا یر کما میلرام وما انسانیہ الا الشیطان ان نذکرام ان دیر کڑے حقیل راز زمانا مگر شیطان چرایا دکم تاتا واتخذ سبیلہ فی البحر عجوام اونی ولاغ لارخ بل بدریاب کے تعجب کم ز تعجب قول قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا ویل موسیٰ علیہ السلام بس دغا حغا او چمگا لٹاو نو واپس دوارا پخبل نقش قدم مانی واپس رات للم
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. امند دی یو بندہ زمد خاص بندگانو نام ورکڑو منگا غتا خاص رحمت سی پیغمبری دا دخپل طرفنا علم ورکڑو آغتا منگا دا خاص تخبل زان خاص علم. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. ویلت موسیٰ علیہ السلام آیا مرگر شمستا پدی شرط بانی چی خیب مات داغنا چی تا تخودلشی دا ہدایت خبریم. قال انك لن تستطيع معي صبرا. اغوت یقیناً تو ہی چرے طاقت نلری ما سرد صبر کولو. وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اسنگ بصبرو کے پاسی شن شرا کے رولے آغا پائل مخبل کے. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا. ویل موسیٰ علیہ السلام زرد اوبمومی مالرا انشاءاللہ صبر کا ان کے انا فرمانی بنکم استاد اس خبریم. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا. اغوت کت زما تابداری کے نو تپوس مکو زمانہ دے اسیس پبارکی تردے پوری چھ بیان کم زتا تدائے پبارکی پورا جواب. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها. نو روان شو دوارا تردے چکل سوار شو بکشتے کی سورہ اکراغا. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. ویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سورہ اکڑدا کشتے دید پارا چھ غرقت دریا حل یقیناً تا خورات رکڑلیو کار ناشنا دام. قال علم قل انك لن تستطيع معي صبرا. ویلا غائم عن ویلی چی یقیناً تو اشترے طاقت نشین درلے ما سر صبر کولو. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امر عسرا. وی موسیٰ علیہ السلام منی سما پائے چھ زمان یرشول وما شواف ما بانی زمان دکارنا تنگ سیام. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتلا. نروان شو دوارا ترائے چھ مخامخ شو دیونو جوان سران قتل کم. قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. ویل موسیٰ علیہ السلام آیا قتل کتا ہے تن پاک بغیر دا بدل دا نفس نام. لقد جئت شيئا نكرا. یقیناً رات لدو کو یو کار تشڑیر بد دے.